Kako se pripremiti za kupnju ili prodaju, odnosno kako se pripremiti za taj prvi sastanak s agentom? Što bi čovjek trebao imati od informacija da to glatko krene? Bilo bi dobro da imaš vlasnički list svoje nekretnine. Bilo da prodaješ ili ne prodaješ, da znaš otvoriti, pogledati vlasnički list, da ti se nešto nije upisalo za što ni ne znaš. Gdje smo imali i takve situacije gdje su imali ovrhu doslovce za nešto što su mislili da je riješeno prije 10 godina. Trebalo bi nekretninu dovesti u neki red u smislu ako je zatrpana, ako je za adaptaciju kompletnu, ne treba ništa dirati, ali je nešto što je doslovce kao što je studij u kojem jesmo, da je uredno i čisto, male sitnice neke narihtat, da kada agent dođe da kaže da li je to spremno za prodaju ili nije spremno i da daje savjet. Znači, prodavatelj ne treba neku posebnu pripremu do prvog sastanka u smislu da i tlocrt energetski, vlasnički, sad da napravim uporabno i sve. Agent bi trebao biti taj koji će reći sve šta treba i da te uputi, a ne da ti budeš istraživač koji će to sve postati sam sebi agent. Onda ti više ne treba niko. Jel? Znači na tebe da budeš komotna i da dođeš, molim te dođi, pogledaj stan, reci mi je li to valja, ne valja, vlasnički ili valja, šta mi sve treba, znači energetski, uporabno, gdje ćeš naći uporabno, kog ćeš pitat. Znači, ako ćeš ići sve to, samo taj osnovni dio sam kao prodavatelj, već ćeš izgubiti poprilično vremena, a upravo tom služi agent da ti skrati, da ti ne troši vrijeme na glupost, da samo ne troši vrijeme na te stvari. Jel? Sad, šta još vrtim baš u glavi, šta bi ja kao prodavatelj, koji bi mi prvi korak bio, istraživanje cijena ne bi bilo po meni neki savjet, zato što ono što će se vidjeti na portalima nisu realne cijene. Znači, samo ćeš baciti buba u glavu koja će biti tu mu susjed, ono što smo pričali, prodaje za 200, pa je moj 250 ili moj bolji. A ovaj nije od 200, nego vrijedi možda 150. Jel? Tako da nikakva po meni posebna priprema u tom smislu, nego ako odaberi prvo agenta i više, možda prvi korak istraži agente koje si zoveš na razgovor. Znači, to bi bilo važniji korak nego priprema neke nekretnine, možda važnije u tom smislu ko će ti doći, da će ti dati prave upute, da ako ima neki problem sa nekretninom, ti ga ovako u tom trenutku ne znaš sam riješiti. Agentak zna, on će ti ga... Ali evo, ajde reci 3 koraka, kako istražiti agenta? Meni je, šta god kupujem, meni je ta vizualno, odnosno prezentacija nekako, ajmo reći. Ako kliknem na web i ja ga nema, u današnjem svijetu, ako nemaš web stranicu, to mi je, ne radimo jednostavno, nemam kaj raditi. Znači da te apsolutno nije briga. To si mogu priuštiti, da ne imenujem koji i kakvi, ali prvi korak mi je web stranica i da vidim da se tu dao neki trud. I s kim god radimo, od marketinga do PR-a, do ne znam, svega i svačega, ja užasno na to patim, evo, da mi je ta vizualno neki izgled, vizualno prezentacija firme koja se želi prodati, da šta ti nudi. Jer ako to ne valja, ako si tu nisu dali truda, kako se da truda oko moje nekretnine, na primjer. Drugo je da treba provjeriti da li su uopće, kažemo, legalni, da li je kao agencija upisana u komoru. Agenti nisu svi upisani sigurno i mi konkretno i u agenciji imamo agenti koji imamo licencu, agenti koji idu na ispit sad kad god bude, jer je tolika navala da ne mogu doći na red, ali bitnije je da je agencija s te strane legalna i da je tu provjereno. Treće, što je mislim da najčešće kod nas, je preporuka. Znači da pitaš neko ko je prodavao s agencijom, kako je iskustvo i da li je pozitivno ili negativno. To je preporuka je najbolja u našem poslu. Evo, moja nećakinja, neću je imenovat, traži stan već 2, ako ne i 3 godine. Je li to uobičajeno? I koliki je neki uobičajeni period da kupiš stan? Šta je normalno? Čak i ću reći da nije kupac. Znači, ne kupuje stan 2 ili 3 godine jer je već izgubila barem 50%. Odnosno stan je skuplji za jedno 50% nego što je bio prije 2-3 godine, di god da ga kupuje. A trebalo bi, barem mi kad tražimo za kupce, nekakav rok od 3 mjeseca si zadamo unutar kojeg se mi angažiramo oko tog kupca i unutar ta 3 mjeseca imamo određene i oko provizije i oko svega, da sad ne odajem sve naše modele, ali unutar 3 mjeseca mi moramo oko agencije moći naći taj stan. Znači ne može biti da ne postoji, da ga nema, da nijedan ne zadovoljava. Tako da imamo neke orijentire u smislu da kad pošaljemo nekretnine da imamo dogovor sa tim klijentima da imaju 24 sata da nam odgovore.
Ako nam ne odgovore 24 sata, to nam je znak da ili nisu zainteresirani ili jednostavno ne ih boli briga i željeli su nas samo da vide šta ima na tržištu. A onda mi gubimo vrijeme i to na taj način ne funkcionira. Znači mora biti proaktivna u smislu da treba, ako nema agencija, ako samo već kopa, 2 puta dnevno sigurno moraš pregledavati portale. Znači i ujutro i pred večer poslije posla. Kad vi stižeš, ako se nešto sviđa, zoveš i odmah dogovaraš u što nekom kraćem roku da razgled, jer ako je stan dobar i ako je cijena imalo realna, to najčešće ode u roku tjedan dana, na primjer. Prije godinu, 2, dok nije malo sada pao taj promet, to je odlazilo u dan, 2 doslovce. Nekad i isti dan u roku par sati. Jer malo je stanova, malo je dobrih stanova i onda još i da i cijena odgovara, jednostavno teško da će se sve poklopiti. Ako se poklopi, moraš ovako reagirati. Tako da u 2-3 godine, ako nije stigla reagirati, ni ne kupuje. Prekritična je, mislim, i taj trenutak kad treba odlučiti je kod nje problematičan. Ona je vidjela jako puno stanova, ali očito možda nije naišla na pravi. Mislim da ne zna točno šta želi. Jer kad znaš šta želi, ko što sam ja taj svoj stan u Karlovcu kupio, to nije idealan stan, nije to ni novogradnja, jer i nema, jednostavno odmah sam si nekako prikrižio to iz glave da tog neće biti. Znači treba napraviti dobar popis želja i mogućnosti. Šta mora zadovoljiti i šta su tvoje neke želje da zadovolji i bez kojih ti želja možeš živjeti, odnosno preživjet ćeš ako nema balkon od 18 kvadratnog, ima 10. Ne znam, takve neke probleme koje neki imaju, onda upravo to traže 2-3 godine, a takve nekretnina očito ni nema, treba 2-3 godine, znači nema šanse da je. Ali problem je, čini mi se, ipak cijena, da su te cijene u Zagrebu, kad govorimo, ipak previsoke i onda se ljudi i zaduže, ne razmisle. Što ti kažeš, što bi preporučio, kako procijeniti koliko se zadužiti, kada se zadužiti i koliko? Kako napraviti tu procjenu? Cijene jesu visoke i uvijek, ja ne znam kad je bilo da je bilo opće neko mijenje, da cijene su super i dobre su i baš je dobro sad kupi stan. Znači uvijek je svima sve skupo i uvijek je jedan dio populacije se ne može priuštiti, uvijek će biti taj neki plać oko toga, bez tog ne može biti. Ali da su cijene i dalje i visoke jesu, da će biti manje, ja ne vjerujem da će biti. Znači ono što sad ljudi pak neki zadnji pol godine vjerojatno čekaju, sad će korekcija, sad će ovo, sad će. Jednostavno toliko je slaba ponuda, toliko i dalje postoji potražnja, ne vidim šta bi se moralo dogoditi da do toga dođe. Koliko si možemo od plaće priuštiti, od prihoda priuštiti da bi imali stan od 80 kvadrata? Pismenost je blizu dna, vjerojatno, što se tiče Hrvatske fakat. Mislim da to je nešto što bi trebalo kroz obrazovanje definitivno mijenjati i ubaciti barem dio, pa makar to trebalo mjesec dana, makar 4 predavanja, bilo šta o novcu, kako barata s novcima, šta ulagati, na koji način. A ljudi ste, mislim, i sam i svi drugi, može si dobar dio toga naučiti kroz YouTube, jednostavno da to googlaš, a kad googlaš onda ćeš vidjeti da nije dobro ulagati više od 25 do 30%, 30 stvarno plafon, 25 bi trebalo biti cilj svog mjesečnog prihoda u nekakve rate kredita plus režije. Odnosno da stanovanje ti ne smije odlaziti više od 30, skoro trećina, ajmo reći 30% plaće. Ako ti ode 30%, više od 30% na to, nećeš imati za nešto drugo. Ili nećeš imati za auto, nećeš imati za neku putovanje, ili nećeš imati za godišnji. Mislim da su sad to možda vjerojatno najaktualnije jer je more naše skupo kak je. I ako ti imaš ratu kredita od 500 eura, a ti imaš plaću 1200, ti sa svojih 700 eura vjerojatno sa današnjim cijenama preživljavaš. A kako more gdje je 200-300 eura noć u bilo kojem hotelu. Kupujete li nekretninu na kredit, prvi korak je da doznate svoju kreditnu sposobnost. Kako ćete si nekretninu moći priuštiti, možete doznati i bez obilaska banaka, ako se javite kreditnim specijalistima iz Pro grupe. Kako oni rade? Bez naknade. Vode vas od samog početka prezentirajući vam najbolje ponude u bankama. S vama su od starta do isplate kredita. Javite im se osobno u njihovoj zagrebačkoj poslovnici u Vlaškoj 69 ili ispunite online upitnik iz bilo kojeg dijela Hrvatske. Direktan link ćemo ostaviti i u opisu ovog videa. A šta se uopće može kupiti u Zagrebu za 100.000 eura? Ništa. Dobar auto. A kvadraturom do 30 kvadrata. I to čak ne na nekom, da se razume, ne u nekoj dobroj lokaciji kao što je neki centar grada ili Trešnje koje je slično.
30 kvadrata zadnjih, znam da smo na Selskoj u novijoj zgradi, mislim da je bilo oko 120 ili 130 tisuća eura, na Šalati 20 i nešto kvadrata je bilo preko 115, znači preko 5000 eura kvadrat. Jer jednostavno, i to je stan koji treba još i uložiti, malo adaptirati, nije baš da je sve novo. I evo, znam za jedan stan off market na Trešnjici 29 kvadrata, 115 tisuća eura. Stvarno je jako lijepo sređen. Ali to je baš minimum minimuma da se najmanje neke moguće stanove garsonjere jednosobne mogu naći u Zagrebu i to neće biti zgrada sa liftom ili neće biti neka super zgrada ni lokacija. Znači 150 mislim da je start da hoćeš kupiti dvosoban stan sa odvojenom spavaćom sobom. Ajmo onda pogledati što se može za tu cijenu kupiti u Zagrebu, Zaprešiću i Karlovcu, da napravimo usporedbu za našu rubriku Klik na kvadrat, može? Može. Za 150 tisuća, konkretno u našoj ponudi je dvosoban stan u novogradnji u Klari sa parkingom, znači manje od 150 tisuća dođe. Starogradnja je isto tako rang nekakvih 50 kvadrata, vjerojatno se može dobiti na ok lokaciji. U Karlovcu za te novce sigurno 70 trosoban stan bez problema se mora moći naći, čak bi trebao biti uređen, neće biti nova zgrada jer ih baš i nema, ali mogu biti neki ne budeš s liftom bar, da nije bez lifta. Zaprešić za 150 se dobije isto tako nekakvih 60 kvadrata, znači 10 kvadrata vjerojatno više nego u Zagrebu trenutno. Ista priča i za Veliku Goricu i za te neke okolne gradove. Samobor bi trebalo biti u starogradnji koje je dosta malo, ali novogradnja je pak rangu Zagreba, znači opet nekih 50 kvadrata, vjerojatno možda koji kvadrat više, malo promocije više. Koliko su onda porasle te cijene u rubnim dijelovima zbog te veće potražnje? Zadnje 2-3 godine, 3-4 godine, ajde malo da pojačamo sigurno 50%, negdje su se i poduplale. Karlovac se poduplo, na primjer. Tamo je novogradnja kad sam ja 2021. kupovao i to je jako dobra novogradnja, super lokacija, bila 1850, što je meni tad zvučalo isto, bože, za Karlovac. A sada znam da će preko puta uskoro vjerojatno biti nova, sigurno će biti 2800. Znači 1000 eura više. A kako gledati dugoročno, baš što se tiče starogradnje i novogradnje, što se tiče režija, daljnjih ulaganja, kako tu treba procjenjivati stvari? Treba uzeti u obzir cijelu kompletnu priču, to što kažeš sa režijama. Znači, dosta ljudi gleda starogradnja košta 100.000, ovo košta 130 i uzet ću starogradnju jer je jeftinija, ali starogradnja ako ćeš tu živjeti, ako planiraš tu biti 10 godina, na režije ćeš sigurno potrošiti duplo više nego što ćeš u novogradnji, jer nijedna nema ni izolaciju, ni lifta, ni ne znam ja čega što ti donosi neku vrijednost u budućnosti, a ova novogradnja će sljedećih 20 godina biti za naše, nažalost, pojmove u Hrvatskoj novija gradnja ili novogradnja, i po meni će novogradnje zadržati vrijednost i ići prema gore. Dok će ovi stanovi od 50 godina stari, vrijednost će im u nekom trenutku sigurno početi padati. I zgrade se, ako se ne ulaže u njih, izgledaju kako izgledaju. Centar Zagreba, na primjer. Tako da treba uzeti u obzir i priču koju ćeš plaćati dugoročno, da li će ići fasada, onda ta pričuva neće biti, ne znam, sa kunama sam još, ali neće biti 30 centi po kvadratu, 40, nego će biti euro ili 2 po kvadratu. Tako da plaćat ćeš nešto što će ti biti mjesečni trošak puno veći, možda će ti izlaziti iz zone komfora od 25-30% kojima smo pričali, a u novogradnji imaš neku stabilnost sljedećih barem 10 godina. Se neće mijenjati, da ćeš imati minimalne režije zbog izolacije, zbog sustava grijanja i svega ostalog koje su kako jesu. Znači treba i o tom razmišljati, ne samo o cijeni početi. Cijena je jedan faktor samo, da ne pričam onda i namještaj. Jer novogradnju kad kupiš, niko ne računa da tu treba barem 15.000 eura, kako god da je stan, da ga opremiš, da kupiš kuhinju, aparate i televizor, ne znam. A u starogradnju možda kupiš pa gotovo, pa imaš sve unutra i ne možeš lipe uložiti, ali opet, dugoročna priča te košta u novogradnji toliko, u starogradnji toliko i treba gledati, ako tu misliš živjeti 10 godina, onda izračun napraviti na 10 godina, nemoj izračunati na kraće. Isto tako, ovisno o cifri, treba gledati ovaj dio ako kupuješ na kredit, nije ista kamata koju ćeš platiti na 100.000 i na 120. I nije isto 10, 20, 30 godina koliko si uzeo. Tako da cijena je jedan od parametara, ali je bitan, ali ima i drugih koje ako se ne uzme u obzir, onda može biti u problemu.